Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha kuleli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe nje, akubizi mali kumahhala nje, awukhiphi nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uyithole zonke-ke iy'ndaba esikulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje. So ungakwenza kanje lapho ucindezele-ke ibhathini subscribe. Udaba ukulethele lona namhlanje sibaqoshiswe kwezinja-ke laphana-ke abe-ANC bebethi-ke bayakhankasa laphana-ke KZN kwaDukuza-ke bathi kwabantu-ke siyi-MK thina siyi-MK thina, basho nokuningi-ke impela-ke engingafuni ukuthi-ke mina-ke uzwe ngami. Ngizodlalela-ke nje ividiyo-ke uzizwele wena-ke uzibonele wena. Sicela kulaphana ukuthi-ke masubonile-ke ungene ema-comment section if ushiye umbono wakho-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke msicinza nebhathini nje subscribe nje, akubizi imali kumahhala nje, ukhiphe nesenti elimnyama-ke leli-ke. Nawe-ke le video-ke awuyithokozele. Sabafo asikudingi lokho okuphethe, asikufuni, asiyifuni nje lento. Hamba comrade, siyabonga ama-comrade, siyakushiya-ke emzini wakho. siyabonga ama-comrade, ngeke hambani ma-comrade, hambani ma-comrade, nokhohlisa abanye, hambani ma-comrade, hambani nabakhohlisa abanye, hambani ma-comrade. Siyabacekeceke thina ama-MK abashayi wena yini la yithathayo thina le doti. Ngizolala.